Sikaxama pande siyehle entabeni siyathanda uyempini sikaxama pande. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Yabo mfowethu, uyabona umuntu owagulisa uNgizwe ngiyamzonda, angimfuna la ahambe khona. Phela uNgizwe siyahlanya phela useyagula. Uyagula uNgizwe. Siyayiza indaba yakhe uqasha amaphoyisa kodwa ke eyokuhlanyela uyahlanya. Uyahlanya uNgizwe. Ngokuthi ke la bazokubona kahle ntwana yami ukuthi ayishale into le. Sungayiqala nje. Sungayiqala. Ngiyakise zonke intombi zami benginazo, wangiyekisa umjolo ngathandana nawe. Yini lento yenzayo, yini lento yenzayo, suyangivalela manje. Kanti uthando lunjani thando hawu, waze wabuhlungu ukuthanda umuntu yedwa. Masaluphelile uthando, masaluphelile uthando, masaluphelile uthando. Awu kanti uthando lunjani thando hawu, waze wabuhlungu. Tulamdana